gili thingnai channel lo thi thin tu te che bai ule diabetic retina pathi anti mai emi zun thum nat na wanga mit chiat na chungchang hi yaman soi ila ate ran soi fi apot ila zun thum nat na hi emi khovel le india kadam po hena boi pui hle maya em zun thum nat na hi emi kan taksa nat na fikin na om ti ran ilwa kan taksa in amamo ai tam thil thum ya khol khom wang ani bera kan taksa kholin thil thum a siam chhuat tam chuan kan thisen le kan zuna te a chuang li amin alo oma hei hian midel na te kal chiat na te hian a thazam na te thisen zam na te lo siam ka thin ani zun thung lo om chan ber hi hemi kan taksa a thil pakhat hemi ril botang in siam insulin in asiam thiam wangte in insulin in anha tho tur anga tho theilo wangte in tha chon na wangte le ni tina kan khosak phung lodang lam palutuk awangte a om nia hriat ani bera zun thum hian kan taksa pe ranga emi thisen zam te hi a ei ma sap ber fowa hei hian nada tam tak asiam chuak thina heng zinga ati chiat du em pakhat chu emi kan mit nung emi mit mu te mayang emi nunga tuam tu pakhat kor pakhat retina hini retina kan ti hianin hemi cell te pa ya engin alo chhun khanin electric yang ami nerve te khanin thluaka a thena emi khuwa kan hmu theina ber hi kan retina hini a heng te hi retina hi a khoi chuanin a to pa middle na aten thin ani mi in rei tak emi zun thuma ne ya emi a blood sugar level te a control lo chuan middle thei na ading reng te na ani chu in zun thum vei thei le zun thum vei the na chance nei sang bi te emi ele in war lu tu e chin tok hello te in tha o wanga rit lu tuk te en nei ba boka kum somnga chunglama chance sanga in naw paila in zon thum ni tena chance oma in tha chon wang ta poni in ril ro ha reng e ben von kan tiang chi te en ta po hian zon thum nei thena chance ti sa ani india rama hian mi hring makta duai sang chuang kan oma chung zinga makta duai so a chuan makta duai som hi welin zun thum dat na an vei mek ni hriat ani a hi 2% lai ani chuan ni chada kan soi diabetic retinopathy thung chan soi lela zun thum nat na hi mi in emi kum ngai mo ai tam mo anei to chuan emi kan mit tuam tu ko ni chada kan soi retina kha zol in a ei chia a chuan emi thisen zam te takte te kha mi retina a thisen zam takte te kha alo pinga atianga thisen zam pin chuan oxygen alo ta chama alo vunga thisen zam thar pan te khalun siam ta thina apana wangin thisen te po khatian katinga tangkhan lo pu chuak ha alo ke theya in alo tling khoma atopa chuan khami kan thil mu theina khatimayang kha an no pinga mit alo del ta thin ani min kumsom ai reason thum nat na ave chuan mi an thil mu theina ber retina te po hi alo che chho ve zela kan mit chunga om retina alo chet chuan nge diabetic retinopathy kan thi no thleng ta thin ani chuan diabetic retinopathy kan nei chuan zo in mit adel theya vele khata mit te podel thut thei poka chuan in kolna le in ven na in kati theima saber chu akhat ko ka blood sugar level check ani blood sugar level hi apa nga zun thum de lawa chuan somsari tu za milligram par dl ani a in choi khamatanga da ka ni atche te in za somlin huai lam teni tang puya in zun thum lo nei sa to chuan in
120 item ani tang pui ni hemi blood sugar level control that hi kan ti thei poimo berale masa berani a kan mi ta zun thum hatho alang chuak em ti te po kan phet bata poimo a kum khadana mit specialist te po entir nge poimo khop mai chuan hemi kan mi tuam tu retina ti to meng on a that lo mi doctor in ngun takina enanga chuan ni tina kan soi diabetic retinopathy a om to phei chuan a khat to ka pan fo to tur ani zun thum dam doi kan e ni chuan a hun bidik taka kan e poimo a khat to ka doctor kan ron fo te po ngai to anga thil dang kan ti le thei chu mi kan retina a thisen dot nge a thisen put ka lo omni chuan laser treatment te po lak ngai thin ain ven dan ber chu kan soyang khan zun thum gat na hianin migdel na thlen thei apa khoi poi thei ti kha riat ma sak ber turani chuan blood sugar level control that reng turani chutiang pok in hemi bp sang nei a chuan hemi retina te po hi a chem ha bi ka he wang hian bp control that pok a poimo boka chuan kan tak sa peng dang khoi lai po hi zun thum gat na hianin a khoi se thei vek a e wang hian specialist thang te po ron atul to thi doctor voi khat mai ron a tok lawa voi tam tak te po kan ron anga ya kan dam chu doctor kan ron angai to thina ni mi zun thum kan nei chuan ve kan dam doi e ya du tok mai angai rin reng kha thalo ngani chu zo in mi alo fi alo theya in chu mi hnuwa chuan ngami mit tuam tu har cha keteret ti mai te po ain siam thei hemi siam chuan mit te po fi alo theya han te po kha zai te po alo ngai thin ani mit alo fi alo ani phot chuan ai specialist pan nge tu ni mit hi kan ta sa peng poi mo mai kan ngai tha fo ani a ngai tha lo poi mo le ani treatment truck la ka tul ni chuan thata ka zom tur ani a kam takin dam doi kan e mu man lo fo nu nau pa in zun thum nat na anei chuan in amit te po chet nge poi mo a chuan zun thum nat na wangin mit alo fi alo hle theya in mit alo del thei boka hetiang mit adel ma in doctor panbat apoi mo ni chu chuan to bera chuanin ti dam a in ven apoi mo zok apoi mo masa zok ti kan thei ome kha zun thum wanga mit chiat na chung cha kan soi thei tlem chu ni se